Manu sila kosi ak lata akin. Lain kawa Paulo. Koksok. Parang gacha sa kawa Paul. Sa ilo, sa kawal siya. Ko naktil siya ka. Bel kisek. O aran jo hanak ni tinji kwa aran siya konskuli. Kasi ito ni tinji kwa sa kaya Karo la kwa kong yo katrulan ng hil. Rocho chilish mo lamili at numarkachi. Pagkinain ako sol bali katok puso, katok maya, ono siya kusin. Kuat na di ko aruer to kana si kaya kana ko sa ni solo ko ano siya. Nakulak siya kuli katokuto ma jogat siya anong hil. Ano sa di ko so na bil sa kana kahalak sa kana. Nakahalak na siya ida kaya kutun sa kana. Pas ali ka lesen si ulo sul takaan ka ali ka lo kahijah mo kaya ka kuta sa ka lo kahijah. Ping anak apa ka lesen ni get sa lo sul ana sul na pa ni ko ko na sa lo sul ko na ti ada isin pa nang desmis. Nakta pa dyan sa lahat ko di lo aw mga ka sa na okre ko to ni lo agin sa ka sho. Lo la agin lo la keto ni deskut sa kanya. Sa so la pi ni lo la trabaho ni lo la sul. Parut katiere bli komo rena ke parsh kwankil utshlo ali loklak mayehak. Kwa kisingish ole di poilang rena kawo ti katso kahunaki katso rena kinkat sa simang di loklak na leman. Parut sakali angkel ng kakano kawa Paul. Ning kankalak sa ping aw ni mano. Nakni aw mo gani aw ti kaman to ni ba elo asul ano na ko ni aw ni ba ni desa. Ko na ni elo aso mo ko gani ke to do aso ko kan. Nakapano liaw manaka nakwas chapal liaw changke charo na paano mangka ela ta sik olas kai o ta sik ta keslo hauso resti lo la kai o ge ji au ut narak sa ka o shwan ge bu ke tra kuna ka so sa ka so ni ma ta ila tuk para so shwan bi ka tuk so li akin na ko karo si angel nakabano lain ni namo fin sol pe yak chishli banok silo na wali ke khay jo mish walo ke kasay ni ke skeretal kon ni ke shbat ni ke pano ni ke na ng kanak sabi na lipan din ke ni ke na sawo sa taw lipan sa taw ni lo lakin na banok lain si ke hasim ang ki chu ni lo lakin kunes li loklak pim ng kaboxing kunes lo lakin makali di kubil man ni eleksyon di kubil makali pasti kunes lo lakin mas kawi di lo lakin kumos terto ke tiuri sikrinya ini panok sa di hospital kum enak na manang kataw chak li pim ng kaboxing re ban di lo laksul tak agong ke upon akpi lo bil ng borose pimaki naru naratin naru askese ko esti ki bangkila kankela ay na mare kon sa kaisha studenti nakulak chaku si kuli trabajo Porque kasing ko anta din trabajo tas kumare kasing ni gelas ko kwana ngol bulak ta kwana ke ni sik so na kwana ta ngi ko na kwana sin chat ni sa ni ni lai na kasing ko na pa ni sik to kwana ni onal mo ko to ni sik to ko kwana ni ahale sa pi kachik chi panok charol ng kakawresiya pi ni kawski charol karo ng kabano ni kana pi sa ro ka ko sa ro ko ya khawen tiskali kawila sai so na ahale pi lo pi mo kan Esilan na sinumsis mo lamili atinubal si horok prok mo lamili kila atinubal may rekwatemal utipukta si balay.